Leo njo leo. Nasema utembee ndani ya kanisa. Waambie watu tatu. Leo njo leo. Leo njo leo. Magonjwa yako itapona. Shida zako zitamalizika. Problema zako zitakwisha. Matatizo yako itaondoka. Usiambie kwa jina la Yesu. Leo njo leo. Ambapo nakuwa haolewaka ataolewa. Ambapo nakuwa haolewaka ataoa. Ambapo na zambi zitaisha. Ambapo hana kazi. Kwa jina la Yesu. Atapata kazi. Unasema amen. Kupita mwenzake abarikiwe. Nasema hivi. Huyo atakayesema amen. Kupita mwenzake amebarikiwa kupita mwenzake. Voisin. Mungu ninakupenda sana kwa jina la Yesu. Ninakupenda, mwambie mzee ninakupenda sana. Unajua nakupenda kupita mtu wote duniani leo. Mwambie bado. Ninakupenda sana. Ninakupenda sana. Amundala. Patriarche. Crystal. Shako. Amundala. Niyo mazina ye. Naishi pa Kongo. Ngo atuye muri Kongo. Mjini wa Kinshasa. Ngo mu mujyi Kinshasa, murwa mukuru wa Kongo Kinshasa. Nilikuja Kigali. Ngo yaje hano Kigali kwa ajili ya ndoa ya mtoto walipasa yangu. Kubw'umukwe bw'umuvandimwe wiwe. Ukimanga ye. Lipasa wangu na siku nyingi karibu miaka 20 Rwanda Kigali. Ngo imanga ye imaze imyaka hafi 20 iba hano Kigali mu Rwanda. Sasa anaishi Virginia, Etats-Unis d'Amerique. Ngo aba aho bita muri Virginia muri Amerika. Lakini watoto wanakuwa hapa Kigali. Ariko abana bari hano Kigali. Tunatembea na mmoja pale David. Dore umwe bari kugenda nguri abo bamwita David. Mpekee mkono mwambie karibu. Ngo mumwe nganga petu wa ikazi.
tunafanya kazi ya Mungu Kinshasa, bakora umurimo w'Imana hari Kinshasa, Kongo yose, tunatembea katika Afrika, baratembera muri Afrika yose bakora umurimo w'Imana. Miaka 2.5 hafi imyaka 20 n'igice bakora umurimo. Gani naifamia hivi naendaka nafasi mingi sirudie ndio nakumbuka kama nasaba kama aveni ngo agenda ahantu henshi rimwe na rimwe akibagirwa y'amakaritsiye mais siko mgeni ariko ntago ari umushyitsi cyane itamel très bien uko niko kuri mon voisin patriarche haiko mgeni kubwira mugenzi wawe ngo umukozi w'Imana patriarche ntago ari umushyitsi umubwire umukozi w'Imana ntago ari umushyitsi. Na leo ninabarikiwa sana. Kandi uyu munsi wawe umugisha cyane. Muona mtumishi wa Mungu Lazaro. Kubonana n'umukozi w'Imana Bishop Lazaro. Napenda mumpigie mikono. Ndayifuza ko bamukomera amashyi. Kanisa haiwezi kumwambia tena abarikiwe hapa. Ngo itorero ntabwo ryakongera kugira ngo ahabwe umugisha hoya. Yeye anaisha barikiwa deja. We yamaze guhabwa umugisha kera. Wewe ahubwo wamubwira ati mukozi w'Imana mbeshe umugisha. Kamata mkono kuroho. Ushyira akaboko kawe mukozi w'Imana umugisha. Yaisha kubarikiwa na Mungu deja. Uko yamaze guhabwa. Wewe hautambariki tena. Wewe ntabwo wakongera kumuhesha. Yeye ndiye anakubariki wewe. Ahubwo ni umuhesha umugisha. Kwa sababu Biblia inasema yule anayekuwa juu uri hejuru ndio anakuwa na mamlaka. Niwe ufite ubutware n'ubushobozi ambaye wanakuwa chini. Wowe umugisha babandi bari hasi. Asante. Ngo murakoze kwa watumishi wote, ku bakozi bose ambaye wanatumika katika huduma hiyo, ngo bakora uwo murimo, kwa sababu yeye mwenyewe hataweza kazi. Kuko wewe ubwe ku giti cye ntiyashobora. Lakini pamoja na wewe, ariko hamwe nawe, mtumishi wa Mungu, umukozi w'Imana mwenye anakuwa loyal, wao uri ku murongo neza, Mungu akubariki. Imana iguha umugisha. Eske kunakuwa watumishi wenyewe wanakuwa loyal? Ese hariho abakozi b'Imana baba bari ku murongo w'Imana gutya neza? Très bien. Eske kunakuwa watumishi ambao wanakuwa loyal kwa mtumishi wa Mungu Lazaro? Ese ngo hariho abakozi b'Imana baba bari ku murongo neza hamwe ku mukozi w'Imana Bishop Lazaro? Eske biko? Ese barahari? Akaweza kuwaona? Ese ngo yababona? Wale ambao wanatumika naye na wanaamini yote ambaye anasema. Bandi bakorana naye kandi bizera bya bindi byose avuga. Kuma biko ni waone. Niba muhari muhaguruke. Bwana nibyo kabisa. Bwana nasema mubarikiwe sana. Bwana muhabwe umugisha cyane. Mubarikiwe. Mwambie voisin anakuwa pembeni yako, mbira muturanyi uhagaze iruhande mubwire hapana kwenda mbali na mtumishi wako. Ntuzaje kure y'umukozi w'Imana Bishop Lazaro. Batumisha Mungu msemezani. Muvugane mu bwanyu, muramukanye mageti ntuzaje kure. Mwambie mtumishi w'umukozi w'Imana Bishop Lazaro. Mwambie mtumishi wa Mungu. Ubakie mtumishi wa Mungu. Baki katika mstari wa Bishop Lazaro. Mwambie ngoma ku murongo w'umukozi w'Imana Bishop Lazaro. Usiondoke kanisani mwako. Usidanganyiwe. Yani baki hapa. Baba yako nyuma ya Bishop Lazaro. Nyuma ya Bishop Lazaro. Mungu awabariki tupite kwa mkono. Basi nakoze tunaweza kuketa. Mashaka kwicara. Wa kanisa wa fidel. Ngo itora abakristo bitorero. Wa fidel wote wa kanisa. Ngo abakristo bitorero. Sema Mungu awabariki. Imani bahumugisha. Mseme amen. Amen. Nasema watumishi wote wa Mungu nao wana memba wote wa kanisa Mungu awabariki. Aravuze ngo abakozi Imana bose bitorero n'abakristo bose bitorero mwese Imani bahumugisha. Wanza amen ya binti. Amen ya binti. Ngo amen nziza cyane nayo. Nasema Mungu awabariki. Imani bahumugisha. Nasema Mungu awabariki. Nataka nisikie amen mbali. Nataka kuomba amen. Kama mimi nasema amen. Nibavuze amen. Wewe useme amen. Amen. Nasema Mungu akubariki. Bale tunaelewana vizuri. Turumvikanye neza cyane. Mungu awabariki. Imani bahumugisha. Mungu awabariki nchi. Imani ihumugisha iki gihugu. Mungu awabariki president wa nchi hiyo.
umugisha perezida w'igihugu cyacu. Abariki Rwanda nzima kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Leo tunawafundisha namna gani Mungu anaweza akajibu kwa maombi yako. Uyu munsi ngo arabigisha ngo ni gute Imana yagusubiza ibisubizo byawe biciye mu masengesho. Comment Dieu peut répondre à nos prières? Ni gute Imana yasubiza ibisubizo byawe biciye mu masengesho. Sikia mtoto wa Mungu. Umva umukozi w'Imana, umwana w'Imana. Watoto mingi wa Mungu duniani, Abana benshi b'Imana kuri iyi si wanahangaika. barahangayitse. Wanatembea mkanisa mbalimbali. Bagendagenda mu matorero atandukanye. Wanahangaika kwenda kwa watumishi wa Mungu wa kila aina. Bagendagenda hirya no hino mu bakozi b'Imana batandukanye. Sijue kama Kigali ni sawa vile Kinshasa. Sinzi niba Kigali ari nka Kinshasa. Watu wanahangaika, watumishi, watoto wa Mungu wanahangaika makanisa, wanahangaika kuwatafuta watumishi wa Mungu, wakisikia hapa kuna kwa prophet wamekwenda, hapa kuna kwa apote wamekwenda, hapa kuna kwa kitu fulani wamekwenda. Ni kwa sababu hawajue namna gani Mungu anajibu maombi ya watoto wake. Ngo nukuvuga ngo abakristo benshi bagendagenda mu matorero basizeho ba bishop n'aba apotre bashakisha ibisubizo, ariko nibibibagiwe yuko ibisubizo byabo bigomba kuva mu masengesho. Hawajui namna gani Mungu anajibu kwa maombi. Ntabwo basobanukiwe cyangwa se bazi uburyo Imana isubiza biciye mu masengesho. Leo Uyu munsi utabarikiwa. urahabwa umugisha hano. Nasema utabarikiwa. Aravuze ngo urahabwa umugisha. Hautaondoka tena siku hata moja kanisani mwako. Ngo ntabwo uzongera kuva mu itorero ryawe n'umunsi n'umwe. Sema amen. Vuga amen. Amen. Sema hautatoka mkanisa yako tena. Ngo ntabwo uzongera kuva mu itorero ryawe kundi. Hii mafundisho ukaisikia Izi nyigisho nuzumva neza na ukaitia kuvitendo ndani ya maisha yako, kandi ukabishyira mu bikorwa mu mibereho yawe, hautahangaika. ntabwo uri buhangayike. Utabakia kimya Uzaguma utuje na kungojea kandi no gutegereza majibu ya Mungu katika ibisubizo by'Imana biciye mu masengesho yawe. Napenda nikwambie ndugu mpendwa, Ndashaka kubwira umuvandimwe mukundwa, Mungu wetu Imana yacu sio Mungu wa Baali. ntabwo ari Imana ya Bayali. Mungu wetu Imana ambako anamuomba Mungu wao ni wese usenga Imana ndani ya woga wa Mungu, hamwe n'ubwoba bw'Imana, ndani ya desturi za Mungu, hamwe n'ubushobozi bw'Imana, mwenye kukimbia dhambi, kubwo kunga icyaha. mwenye kukimbia dhambi Wao ni wahunze na icyaha kuomba Mungu no gusenga Imana ndani ya uhaki, hamwe n'ukuri. na kuambia Ndakubwira ngo Mungu atakusikia. Imana izakumva. Hausemi amen. Ntabwo uri kuvuga amen. Sikusikia unasema Ntabwo amen. yumvise uvuga amen. Sikusikia umesema Ntabwo amen. yumvise uvuga amen. Sikusikia unasema Ntabwo amen. yumvise uvuga amen. Amani nikubariki. Sema amani niseme neno. Vuga amen, vuga ijambo. Leo ni leo. Umunsi n'umunsi. Mtu mmoja Umuntu umwe. maisha yake itabadilika leo. Umuntu umwe ndiwe uyu munsi. Leo nasema amen kumpita voisin. Leo ni uvuga amen neza. Abarikiwe, abarikiwe, abarikiwe. Abarikiwe tena, abarikiwe, abarikiwe. Arakuvugisha. Umwambie voisin. Bwira uri iruhande rwawe. Mungu wetu anasikiaga chochote. Imana yacu yumva buri kimwe. Nasema umwambie voisin. Ndavuze ngo ubwire mugenzi wawe ko Heshimu mume wako. umugore ubaha umugabo wawe. Baba, mpende mume wako. Umugabo ukunda umugore wawe. Neema za Bwana zinakuwa juu yako. Ubuntu bw'Imana buzaba hejuru yanyu. Useme amen. Ntabwo uri kuvuga amen. Unakataa kusema amen. Uranga kuvuga amen. Unakataa kusema amen. Ntabwo uri kuvuga amen. Mnapenda
kusema amen kama unasema tu ubarikiwe. Mukunda kuvuga amen kwa kumwe navuze ngo mwago mugisha. Acha dhambi. Reka ibyaha. Hautasema amen lefa. Ntabwo wavuga amen. Amen. Acha dhambi kwa jina la Yesu. Reka ibyaha n'izina rya Yesu. Yoka amen na bako. Amen abiezade. Ngo amen anaza kumva. Acha dhambi kwa jina la Yesu.